Menteri Rangba Kajala Conrad ke sangma ulapan pau ke jing Sngewsih jor halor ke jing yam jong khynnah kenthei badang saus nemrta I insapira lingdo maunai I balaja rengai nalayeng na Nongrah nonglum brei ha ka step jong ka khat sautrik nailur bat ya I balalap ne ka step khat santrik nailur arjar pesan ha ka jinglong jingman ke bapen I bakala bandai ka jing syak penyap dusman Lingba ukurwa Menteri Rangba ulaong ba ula bthah ya katanat Pulit ke jela bahkan pelong ya kajing tohkit ke bniah hak baya day bat kan ke jinja bat ban pentikna bagi tu ke badan kti hak ne kam beman kin syak pengat klam dapan slam ngapa ya kajing sngolam syaki kmi ki pa jong ini hebred kumju syaki ba it bathon jong I haba pentikna ya kan ke jinja Superintendent of Police uba Vivek CM ulayat ho bagi start forensic kilawan poi syak ketika jaka ban lumye kisah satar baka jing tohkit kalaya syakman ban pentikna ya kadal jong jing yam hadian kanila penkit no ya kamet jong ini hebrid syapot nigrims ban le ya ka postmortem What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note, remember once more.